General Qasem हाटखिबगिदमक डोनाल्ड ट्रम्प की मथक्ता लमन सोइदन खुमगने Iran Revolutionary Guard की लुसिंगबा ओइरमबत नतना Iran की तोंगान तोंगानबा मरुइबा थबक थौरमसिंगदा चौबा थौदांग लौदुना लाखिबा लैबाग अदुगी टॉप जनरल कासेम सोलेमानी हाटखिबदुदा मरुइना चेनखिबा US की हानगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की मथक्ता सुंगसोइ सोइदन लमन खुमगनी हाइना Iran की प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी न फोंदोखरे हौखिबा कुमजा 2020 की जनवरी अहुमदा बागदाद एयरपोर्ट US ना एयर स्ट्राइक चथदुना जनरल कासेम गलोइना महाका पुन थबक तौमिनखिबा इराक की मकोक थोंगबा मिलिशिया लुसिंगबा महाटखे थवोंग अदुबु इराक अमदि ईरान ना अकनबा मोंगदा यानिंगदबा फोंदोखे जनरल कासेम लैखिदबा चही अनि मपुंग फारकपगी थौरमगा मरी लैनना पांगथोकिबा मी यामना तिनबा थौरम अमदा प्रेसिडेंट राइसीना ट्रम्पगी मथक्ता लमन खुमगनी हाइना फोंदोखिबने महाकना मखाताना फोंदोखिबदा जनरल कासेम हाटखिबगी थौदोक अदुदा डोनाल्ड ट्रम्प खक्ता नतना US की हानगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियोसु अचौबा थौदांग लौखि मरम अदुना महाकी मथक्ता लमन खुमलक्लोय हाइनिंगाय वाफम लैते अमेरिकन खुदिंगमकनसु वाफम असी यामना हक्सिनना लौफम थोए लैबाक अमगी जनरल बु एयर स्ट्राइक चथदुना हाटखिबा असी अराइबो वाफम नते अमरोमदा जनरल कासेम हाटखिबा मतम अदुदा वाशिंगटन न फोंदोखिबदा इराक लेरिबा US ऑफिशियल सिंग हाननबा कासेम न लुसिंगदुना प्लान तौरमबगी पाउ फंगलबा मतुंग महाकपु एयर स्ट्राइक चथदुना हाटखिबने US की ओइनदे कासेम लैबाक अमगी जनरल ओइना उखिदे मरा लैजदबा मियोइ सिंग हानबा होनबदा थौदांग लौखिबा क्रिमिनल अमनी हाइना फोंदोखिबने ngamkhaigi sarukta khut thoknabadagi Ukrainian lanme kun sire Russia da maral sirakle lal na maram oiraga tangdu laita da phibam amada laidiba Ukraine gi nongpok thangba sarukta ngasi pro Russian separatist group amade Ukrainian lanmi singi marakta akan mamawong da khut thoknakibagi thokdok amada lanmi ani sikhibaga loinana tarana asok apan nangkhre haina army gi maikai dagi phongdorokle हौखिबा पुंग कुन मरी असिदा सेपरेटिस्ट ग्रुप असिना यूक्रेनियन लानमी सिंगना लैरिबा मफम सिंगदा टारगेट तौरगा अचौबा कैलिवर आर्टिलरी सिंग ग्रेनेड लॉन्चर सिंग अमदे ड्रोन प्लेन सिंग सिजनदुना लेप लैतने अटैक चथरकले अयाम्बा अटैक सिंग अदु लैबाग अदुगी नोंगपोक थंगबा सरुक्ता लैबा डोनेटस रीजन द थोखिबने येकनबा सिंगना लेप लैतना नोंमै कापसिलखिबा अदुदा लानमी अनि सिखिबगा लोइनना खरना सोखनखिबने ngasi sikraba made sokraba singadu military personnel ngaktane local miyam de attack singaduna maram oiduna haujik phawbagi oinadi asok apan nangan khibagi paw leitre laibag aduge Donetsk amasung Lugansk region da Ukrainian lanmi singa pro Russian separatist group ke member singa yam toina khut thongna bagi thokdok sing thoktuna lakle chahi asigi angan basarukta gi hauraga haujik phawbada nakalani gi marakta thokiba khut thongna bagi thokdok singda Ukrainian troop yankai gani thoi sikre mamang sahi ga yengnarubada troop sing sibagi chang handakna masing hengalakle separatist group asigi oinasu sahi asigi oina member kuntra hena sikre hompu hena sogapan nangan kre haire amarom da Ukraine amadi laibak asiga chanminariba western ally singna Ukraine gi nongpok thangba sarukta thokliba violence ki oiba thabak thawong sing adu Russia na thokan mani haina maral sirakle separatist group asida Russia na khusukhulai gi mateng pangba khakta natana Russian troop sing phauba separatist group asiga punna thabak tawminare masi yamnamak laibak thivane Ukraine amadi western ally singna separatist group adugi matangda Russia na ahenba mateng pangi haiba wafam Moscow na akanba mawongda yaningdaba phongdorokhibaga loinana malemgi miyamda Russia bu lana launanaba Ukraine na hotnare haire Aroi bada tabiri bapum namakpu thagatchari